facer o experimento do ovo saltarín. Só necesitamos 2 vasos, 2 ovos e un pouco de vinagre. Primeiro empezamos metendo o ovo dentro do vaso, con cuidado. E despois vamos botar un pouco de vinagre hasta cubrir o vaso, o ovo. Como podedes ver, o vinagre reacciona bastante. Ahora temos que esperar 48 horas. Minutos despois. Dous días despois, Lavámolos. No quiero ver. Este é o resultado. ¡É fluorescente!